Bubuy bulan, sangrai bentang asik. Panon poe di sasate. Iya Ju, Ya mata ula. Heh, ngopi tah Ju. tetega mah. Kopi nang sakieu. Wis tah rokok bae tah. Rokok teh jangkrik di plastikan. Gor, kejut sekali. Telepon wae tukung. Duh, merang. Merang apa tuh boga pulsa? Maklum Gor, keur boga. Gor ini nomor awewe teh. Jangan sih tuh boga pulsa. Ah, ya jangan SMS mah. WhatsApp dong WhatsApp. Maklum Gor, HP neros gitu. Ya mata bedul. Teh, andring sekarang tuh. Tahu dah. Agak. Sekarang di sih ya. Jelas aku dong. Bisa bawa kaki, macet dong. Jalan turun tuh. Rep, siakan deh. Dewan sekodong Jo, aing geus ngoper belut. Ini doang nih. Teh. Alhamdulillah, babar euy. Nam yuk, ini si babar. Panam, ayo kamu di gemlang kurang itu ya dah. Aduh, tiga lagi udah yuk. Gor. Assalamualaikum. Gor. Assalamualaikum. Tiga lagi Hirup tapa ya tanah. Bobo, cuang jailan benam rip. Jalan ku maju. Rip, jangan jaga rip. Siap. Rip, kumaha situasi? Aman Ju. Menang. Kehet teh. Tajing. Iya, ngaliling sendal aing. Saha sih nya? Oh, Mapai jalan satapak duka hiji lembur duka rasa capek na abab aing rek ngeureunnan aduh brother pagawean dan menang jangan pinopi
Lin ka kebon ah. Iya nu ngalinting sendal aing teh. Kandinya. Heuh, ngalamun bae jiga hayam katelo. Opak teh. Ngalamun kunaon sih? Biasa mikiran hirup. Bagus, milu bajung aing. Kandi narik. Tenang yo aing boga yo. Ah, gesik ya hayang to. Hayang. Awas ya ku aing jailan sia. Tah Jo, aing ka teh ngajak ngulung buah. Tuh. Tuh, tah nu aing di bawah teh. Opak teh. Sugan maing na teh. Tumis kangkung ek dibere uyah. Ngoronyo bae. Saki ge ngeunah, Jo. Arif, ngasaan? Tah. Nah nya neh. Aham. Aham. Senam Jo, congen sayang manuk bae. Kelarip. Yang manuk dini kan Tadi dia, bagus. Tuh Jo, sayang manuk ndaman aing teh. Di. Itu kajulut teh. Mah tata jengkol. Ageh, poin dipunggu. Woi. Aduh. Jo, aya jam mana? Tumben si Kajat telepon. Telepon. Kuda cici. Ngalipaskeun sisit. Saha ieu ngaliling sendal aing. Edan. Oh. Aku tahu aing. Ayo beb. Ayo. Ngoronyo.